Болбойт. Алия, розеткага тийгенге болбойт. Али, дубалга сүрөт тартканга болбойт. Алия, чайникке тийгенге болбойт. Ысык. Али, конфеттин кагазын жерге таштаба. Болбойт. Алия, китепти айрыганга болбойт. Үй жаныбарлар. Алия, бул мышык. Мышык мяу-мяу дейт. Алия, бул ит. Ит ав-ав дейт. Али, бул кой. Кой бебе дейт. Алия, бул тоок. Тоок ко-ко-ко дейт. Али, бул уй. Уй му-му дейт. Али, бул ат. Ат игого дейт. Бул эмне?